Maaf ya, Pe. Tidak apa-apa. Kamu tuh berganti masalah ya, ganti. Tidak boleh suhang. Nah. Lagu apa? Sepiring berdua. Bukan. Cukup kalau sepiring berdua. Sering. Kesan di pihak laki-laki goyang juga. Janji. Lagu kuyung nih agak. Pegawai di PT bulak balik kuyung juga. Dan malam aku mimpikan. Mengapa kau lupakan janji yang kau berikan, janji yang